No, madungog nimo wala? Wala koy madungog. Hello, test, test, test. Karon na, karon na. Oh, naa na. Naa na. Balik-balik ba, madunggan ko, naa naman. 'Di naa naman. I-share sa nako, share. Okay, public share now. Wala na po'y tingog ang live. Ambot. Naa di ay. Naa di ay. Sige na. Yes, it is recording like 10 minutes ago. Magstorya daw ko, ingon niya, magistorya daw ko. Pula lagi kay kong lips. Wala. As in. Ako ani siya kanang sa hydrogen peroxide. Do you know that I sometimes brush my teeth or wash my mouth with hydrogen peroxide? Oh, I did. Oh, yeah. It made my teeth whiter. Like, kanang, basta. Na ako'y comparison kay sinaknak. Dili, kung itapad na mo among ngipon, compared sa iyaha, mas lighter jug color ang ako ang ngipon. Maybe it lightened my lips. I don't know. Hello daw ingon ni Kyle Farrell. Ay, sorry. Di ko mag-sorry. Anyway. He's giving us a science lesson, which I don't care. Dili man na rude. I'm just telling the truth. Okay. Or ako ang magpalayo. Okay na. Dili ba ni okay? Unsa man jud? Maglagot ko sa imo. Sige. Sige. Okay, magsugod na mi guys. Hello. Uy, wala tay gisulat sa how are you. Wala tay gisulat sa how are you. So saon na to pag exchange og how are yous? Dili uy. Dili. Nana explanation. Dili bright kayo, bright man gud kay ning kuan gud kaning pisay ba.
'Di ba ni anak ko sa inyo na kanang mga nag-a-attend og PTA meeting, kanang mga parent teachers conference or parent teachers meeting, parent teachers assembly. Kanang mga nag-a-attend ana every year, mga noob na mga parents. Balik-balik ra mga topic. Okay, if you're especially I would understand if you would attend that meeting if you are new in that school. Bag-o ka diha nga school. Wa pa kabalo sa ilang policies, sa ilang grading system, whatever. Kay mo man ang mga ipang-explain diha no. Pero kung every year na ay diha old student na imong anak, diha 6 years na mo diha, 3 years, 2 years, 5 years sige na kag attend balik-balik. Dili na ko. Kay those are for noob parents. Noob parents are for parents that I meant na kanang bag-o pa diha. Oo. Mo gani, newbie gani. Now, you're judging me kay nag-attend kog school meeting. Another parent teacher conference. Nag-judge ko nimo pero this is different. This is different. Yes, my son is an old student. He's an incoming fifth year high school, grade 11. Okay. Ah, dili manggod kanila tagaan og enrollment slip, admission slip kung dili ka mo attend. So bright ang anak, oo. Strikto kaayo strikto kaayo ang pisay. Kailangan mag-attend jud ka, oo. So dili ka mag-judge, 'di ba? Unsa ba ng Iowa thick? Why? 'Di ba when you kanang dili ka kalasa og something, 'di ba that's a very old symptom. It's not like synonymous to COVID. Like sometimes when you get a fever, you don't taste anything. Those are when you don't taste anything and you get sick, that's not COVID. Trust me. Trust me. Trust me, I'm a doctor and I got my license from Grey's Anatomy 18 seasons. Mm. Mm. Pero tinuod man, dili man na synonymous ng, hala wala ko'y panglasa. COVID na, dili na siya synonymous. Sa una pa, elementary pa ta, di ta ganahan mo kaon kay walay lasa. Kay gikalintura ta or dili na synonymous sa COVID. So don't attach the no taste to COVID because it's a very, very broad symptom. Ask your husband. Your husband is a nurse. Sa ato pa, ikaw ang nag-diagnose sa imong sarili nga nagi-COVID ka. Stop. Anya, how are you? Human na, naingon na ka. I was sick. Mo na to. Hala kaluoy pod. Di basig na ay kuan. Wala oy, wala na kay kaluoy nimo. Basig ganahan ka og unsa man ang di ko ganag unsolved mysteries. Daghan po nag-seasons pero I don't like it. Dili man gud ko dili ko ganahan og kanang mga dili na-solve na problems. Ganahan kog forensic files kay life in prison without parole. Mo yun na ang mga last sentences. Mo na mga last sentences, di ba? Di ba?
Oh, 'di ba, believe ka sa mga detective. Pero di ko ganahan lagi og unsolved mysteries kay unsolved. So, usaon ako 'pag dili siya satisfying tan-awon, like mahuman na lang ang episode na wala gyapon ka, missing ka or kinsa nagpatay ani or what, dili ko, I don't like it. Pero recently sige kog tanaw og Fatal Vows, naa siya'y 7 seasons na yata, Fatal Vows. Mm. Tapos puwede sa YouTube, puwede sa kay ano, atong ano, FBI app. Okay. Kanang naay Fatal Vows dito 7 seasons, puros pud na siya solved. Then same, producers sa Forensic Files, I think. No, not same host. Babae ang host pero still makatulog gyapon ko. Oh, pero recently nag-stop ko watch kay na-disturb na akong mind, like nakuha na akong mindset ato, murag na-affected ko. Okay, about siya sa kanang mga murders between spouses. It's either indeed naay mga crossover ng mga ano crimes from Forensic Files, yes, nabalhin sa Fatal Vows. Murag gihimuan nila episode dito. Hala, dili do ka madungog, Kring. Let me play. Nadungog bitotik ka. Hala, o bitaw, Kring. Dili ka madungog. Basig on and off imo mic. Madunggan di ka karon, pero diri sa live wala. Hala, may na lang naatay sound tech from afar. Kay siya ang nag-report na di daw ka madungog. Oh. Hello. Ano kasayang ang hitabo. Sige lang, Masayang nag-sound recorder man ko, ma-edit na sa Spotify. Ang luoy lang kay ang sa Facebook. Ang sa live recording. Oo. Yes, hello, madunggan ako dapat. Dapat na nakoy audio. Hello. Uy, naana. nakoy audio. I can hear Madunggan ako you. nimo. Naana. Ah. 'Di ba, can you double check? 'Di ba, Nathaniel Blanc, can you double check? Okay, sige. Huy, Okay. Kyle Blanc, nagunsa man ka nganong nag-spam naman ka diha. Wala siya undang og emoji. Nagunsa man ka. Are you okay? Na wala siya naundang og wala siya naundang og emoji. Anyway, sige na, magsugod na ta. Mm. Mm. Yes, hello mga kaibigan. Mo ni ang ato ang istoryahan karon. Kay Mhm. natay nakitaan nga dili ni Facebook post, this is a LinkedIn post. Yes. Now we're on LinkedIn. Alam makasapot siya ng mga morning. We are hating today. Yes. This morning. It's been a while. It's been a while since we hated. And we'd like to hate. So, Yes. naay nagpost. CEO daw siya sa expertassistance.com. Ang pangalan niya kay si Kyle Ontra. Ang iyang post kay, someone called me a low baller for paying VAs $3 an hour. They were applying American math to a Filipino economy. Diha pa lang, first sentence pa lang. Sa first sentence pa lang naglagot na ko. Please lang. Naglagot Please lang. ako Kasumbagon daan. ako. Kasumbagon ako. I was Kasumbagon ako. stopping myself. I was trying to, and I succeeded before you interrupted. And now I have to react. Si Nigel, hello. Good morning. Hello, good morning. Yes, good morning. O mupadayon ko sa gipost ni Kyle Ontra. Nalagot na tadaan sa $3 an hour. So, padayon ta. Yes. Padayon ta. Here's what most people get wrong about global hiring.
When you hear $1 an hour, your brain immediately converts to your cost of living. That's the mistake. In Cagayan de Oro, Philippines, the average full-time monthly wage is $115 to $125. That's Stop. Oh, Stop. oh. Gago ni kisa man ni siya asa siya gikan ani na mga information. Wala ko kabalo asa sige ka na information. Asa ka, Kyle, naminaw ka? Hala si Kasabot Kyle. kag Bisaya. Hala kanang Kyle nga naa sa chat na to karon mo ni siya si Kyle Ontra nga nagpost ani sa LinkedIn. Hala, kalain ni mo, Kyle. Kyle Tubag. Huy, asa siya gikan og information? Factual information. $115. 115. Oh, I have Copilot open. Okay. 115 USD to PHP. 7,000 Philippine peso? That's incorrect. Oh my God. Nay ubang katabang nga mas dako og sweldo ani. Incorrect. Libre pa gyud. Libre pa gyud tanan. Nay uban katabang di ba tag 10k na ang sweldo nila, 8k, di ba? Tapos libre tanan, libre sabon, libre shampoo, libre pamahaw paniudto panihapon snacks. Sometimes ma-blessingan pag sinina mga dress sa amo, mga and lotions, mga vanity items. Oo, sometimes pati deodorant siguro and napkins. Oh, tanan, libre tanan. And shelter. Shelter. Asa siya kakuha information na in Cagayan de Oro, Philippines. Or factual kaya ang pagkastorya. In Cagayan de Oro, Philippines, the average full-time monthly wage is $115 to $125. For everyone's context, up to 7,250 pesos na siya. Dako pag sweldo ang ubang katabang ani. Sa ubang VA na iyang ginaingon nga pwede ra swelduhan og $125 monthly. Lain kayo na. Lain ka, Kyle. Lain na ni Kyle, uy. Pero dili si Kyle nakatong among spammer. Ang spammer sa among comment section. Ano siya, I have to go now. Sadly, I need to pick up my daughter. Okay, Kyle. Okay, take care. Take care. Okay, padayon. Ana siya. Mo padayon ko. Ana siya, that's showing up every single day, commuting with zero flexibility. At $1 an hour. Taysa. Shh. Dira pa lang gi-justify na naghimo na siya justification sa diha nga sentence. Ano siya? That showing up every single day, commuting with zero flexibility. Nana siya ka ng pre-justification sa mga sunod niya ng mga sentences. Oh, sige, go. At $1 an hour, working part-time remotely, no commute, no overhead, own schedule. Kung say no overhead, kadali lang. Wala ko kasabutan na. Unsa na? Wait. What does no overhead? Na ako'y ginaisip na meaning niya, pero gina-double check lang ako kung tama ba ko. In employment context, what is overhead? No overhead means the worker supposedly doesn't have some of the expenses associated with a traditional office job. Unsa tama ako ang ginaisip. Unsay pasabot nga no overhead? What about the equipment? What about the computer? What about the internet? Kabalo ba ka ng internet na to? Yes, electricity. Kabalo ba ka nga ang sa Pilipinas, sa Southeast Asia, ang one of the most expensive internet rates, monthly rates, and also we are one of the most expensive electricity rates in nga Asia. Naman, ano? Nga pobre man unta tang nga nation. Mao ni ang nakapobre sa ato Yes. Naay Filipino exploiting kapwa Pilipino, and also Kyle Ontra exploiting Filipino. Oo. Unsay no overhead, Kyle? Unsay no overhead? Nabuang padayon kay nasapot nako. Ing siya, own schedule.
Same or better monthly income. Wow. In rural South Africa, unemployment sits above 30% nationally. When someone applies to one of my roles, they're not desperate. They're making a smart economic decision. Here's the proof it works both ways. When I post a role at $1 an hour, I get more Tuara. applications. Abi ba na akong $3? Ngano nahimo naman yung $1? Kaganina na siya. Someone called me a low baller for paying VAs $3 an hour. Niya karon nahimo ng $1. Kuyawa ba ano niya? Please lang. Next, he's gonna say 50 cents an hour. Sige daw, padayon daw kan. Ana siya, when I post a role at $1 an hour, I get more applications than almost any other post I run. Real people, real resumes, real experience, actively choosing to apply because the opportunity makes sense for their life. That's not exploitation. That's global labor market working exactly the way it's supposed to. What's your take? Is global hiring ethical or not? Drop it in the comments. Global hiring is not a problem at all. You're the problem. Kailangan pag mag-global hiring ka, ang I think ang sweldo it Well, matches the job, not the country. well, I partly agree nga murag kuan ba kanang medyo i-match siya sa inyuhang country no. Kay di man nato malikayan na adyo na difference no kung naamoy na kay teammate or na kay co-employee ba nga taga US and you're from the Philippines, you wouldn't know because it's unethical to ask for salaries, right? How much is your salary? Di ba? Dili man na ethical. But you would automatically know na lahi ra jud yang rate, US rate siya, niya Filipino rate ka. But also, I would argue na if you hire globally, yes, you would consider the country's rate, but also give them the salary according to their value or the job that you're actually hiring for. Like kanang compromise ba? Na siya in between. Ana good. Wala man ta nag-demand og kanang pila ng ilahang mga salary. Siguro I don't know ha, siguro $4,000 per month or $5,000 per. Wala ta nag-demand og anak kadako dayon no. Pero eventually basig maabot ta dira no. I Pero hope so. Pero dili pud $1. Pero dili pud $1. Kabalo ka, Oh. yawa man ni si Kyle, oy. Ay, by the way, featuring my son at the back. Hello, son. Oo, na-distract lang ko na amagod siya. Hey, my son's at the back too, but you don't see him. Hello, what? Ay, pero may man dyan na siya. Pero may man na siya diha. Diba? Pero kabalo ba kanya ana siya nga 30% daw ang unemployment national. Murag factual kay siya makastorya no. Asa siya gikan og mga information niya. Dapat ka na Pero mag-post og mga ingon ani, dapat na ay source ibutang. Gani kay dako ra kayo ang 30% unemployment rate. Murag dako kayo tinuod ni. Asa ka gikan aning information ka? Pwede ta mo tanong kay Copilot pilang unemployment rate sa South Africa. Sige daw. Kunya, i-compare daw sa Philippines. Pila ang unemployment rate sa South Africa? Please check outside sources. What does check And outside also, sources mean? kuan sa tanan like global internet, not just Google internet. Ano ba? Mas dako pa gyud ay ang South Africa, ang unemployment rate Q1 of 2026 official rate niya from a reputable site kay gov.gov 32.7% unemployment rate sa South Africa. Sa Philippines is 4.8%. Oh. Kabalo ka nga no nakaingon ko dako ra
dako ra kayong 30%. It's 1/3 of your population ang walay trabaho. Mm. 1/3. Divided by 3. Yung population sa South Africa, divided by 3, wala, mo na ang way trabaho. Mm. Kadako, no? Mo siguro na imo patol $1 per hour. Desperation. Ano ba? Ingon siya, dili daw desperation. No, They're it's not desperate. desperation. Ingon No, siya. it's desperation. Trust me. Source, trust me, bro. Gani. Di ba? Gi-exploit niya ang desperation sa South Africa, then gi-apply niya ang desperation sa South Africa to the Philippines. I think. Murag ana yang gibuhat. Daghan man gud sa Philippines man gud, guys. I think lang niha. I think. Opinion. It's my opinion. I think ang Pinoy ba di man gud mahut danog diskarte. Daghan naga-live sa TikTok or sa Facebook mag-live selling. They're unemployed statistic wise. 'Di ba? Dili man sila ma-census as employed. Pero na sila panginabuhian, 'di ba? Mabuhi gyud ang Pinoy. Mabuhi gyud daghan ba diskarte ba? 'Di ba na naga Grab, Food Panda, na naga rider mga Shopee. Na gani naga-affiliate sa Shopee, kana naga-video sa ilang mga gipalit na products and then i-repost nila sa Shopee and then they would earn affiliate commissions. Oh. Na mga ingana. Na naga-content creator. Na naga-promote og sugal ng mga tao. Daghan kay diskarte ang Pinoy. Like, I don't know anyone that's completely unemployed. Like, yes, unemployed siya pero naa siya gibuhat. Do you know someone na completely unemployed? Like, anang unemployed ka ay sa tanan na aras balay nagigda. Oh. Do you know someone like that? Yeah. Anade. Oh. Naa. Ay, appeal siya sa 4.8%. Oh. Siya. Appeal siya. Oh. As in? Mm-mm. Ako wala ko'y kailang nga kanang wala, Jude. Like, at the minimum na siya gikolektang renta from a boarding house. Ay, swerte. No, palanay lang. Wa siya gibuhat. Katong ikaw nga unemployed ka, I wouldn't consider you unemployed. Ginaam kay gina-collect. Collectibles. Imagine me as the landlady in Kung Fu Hustle. That's me. With a cigarette on the side of your mouth. Oh, that's me. Diba, muna kong maisip, ang mga Pinoy ba, daghan kayo mga ginabuhat nga para dili gid sila completely incomeless. Maybe jobless, pero not incomeless. Naging na sila sugar babies. Ay, oh. Diba? Na mga sugar babies. Selling their feet online. OnlyFans. Mga OnlyFans sa Pinoy. Only, unsa yung tawag anak nila? OnlyFan creator. Tama ba? Maybe. Uy, malahi tabi. Nakoy nabasahan bag-o lang nga kanang star sa Harry Potter. Si. Nga nag-OnlyFan content creator na karon kay wala na gid siya kwarta niya. Di na siya kabalo sa ang pagbuhi siyang upat ka anak. Babae, dili ko ka Skin sama. Kaila. Dili man gugugatan og Harry Potter good. I don't know. Basta isa siya sa Harry Potter cast and then karon na surpass na niya ang income niya sa Harry Potter from her OnlyFans income. By just what? Brushing her hair. Hala ko on na live ba, stream. ana? She just all her clothes are on. Okay? And she just brushes her hair. So that's how she earns income, and now her income from OnlyFans surpasses her total income from Harry Potter films. Okay. So it's Jessie Cave who played Lavender Brown, and I don't remember who that character is. I don't. You don't remember most of the things that you watch. Yeah. Launched an OnlyFans account in March 2025 to publish non-explicit niche hair brushing and styling content. Very good. Good for her. Gani.
Pero anyway, balik ta. Oh. Gi-apply man gud ni Kyle ang desperation sa South Africa sa Pilipinas. Siguro naagay mo gukod og $1 per hour sa South Africa, maybe even here. Basig na ay nagukod diri. Naana, dili ko mo tuog walay ni gukod ana. Naana. O kamo ang problem pod guys. Kanang mga kung naay naminaw diri nga naga-aspire maging VA pero dili successful, they would resort to desperation and make patol-patol the $1 per hour. You can't blame them though. They need the money. They need the experience. I would imagine. Wala pa sila experience. Kailangan nila ang experience para mo. But you are empowering the exploiters. Once you accept the offer of $1 per hour, you're empowering them, like you're validating their reasoning. Na ay okay gid ang $1. Okay gid kayo kay na may nikuan jud. Nya howd pa jud kayo nga VA kay howd ba ang mga Pinoy kring? Howd ang mga Pinoy Wala ka kabalo. Whatever Basin dili di ay howd kay kung mo patol ba di ay ang howd sa $1? I don't think so. Kanang mga With howd na desperation, na maybe. experience. With desperation, maybe. Bahala mo dira eh. Hello, ilisod kay siya nga situation for the people looking for work. Kay namang giuban nga dili ta ka judge no, pero nadyo uban nga kanang sa sobra ka daghan ba kring nagabasa pa kag VA Davao Post na ay mga nagapost ito nga kanang kasurinderon na nangita nag mga psychologist o nangita nag friend Moagi sa ako newsfeed na ay isa nga kanang na cancer ang ihang anak, wala siya trabaho, unsaon man na. o mo gani na yung mga ing anak na situation di na to matabang ba nga ingnan na to ayaw dawatan ng mga $1 per hour na trabaho kay gina-empower ninyo ng mga exploitative na mga employers no Gani, pero dili ka kaingon. on the other hand apoy mga tao nga ing ana desperate kaayo pre ana na naay mga naay anak nga nag-cancer ni o siya trabaho napog ko'y nakita nga kanang gi hapit na ma-evict sa ilahang kanang girentahan nga balay girentahan nga balay hapit na ma-evict kay wala na work ing ana ba sa kalisod sa panahon no pero saan man pag-delete saan pag-delete si Kyle i-delete siya dili lang pud unta ing anion ninyo ang mga Pinoy oy or even the South Africans Naagid ko nana dili nimo kanang kung dili si Kyle na ay other people who would do that, who would take advantage. Mao na ang uban no feeling nako mo ni ang dahilan nga ang uban mag 5 clients like unsaon ninyo hello ang mga VA naman no nang gipangkasabaan ni Darling dili si Kyle di ba ang uban gi-relate lang nako ba kay uban mabasahan ako 5 clients 4 clients 6 clients unya mangutan na pa jud unsay gwapo na HMO guys hala Kuya nangita ba? og HMO kay basig mo ospital Sa sobra kadaghan Kay- trabaho wala na tulog. Oo, correct. Sa sobra ka dahag client, 6 clients niya sabay-sabay. Dili sabay-sabay og kanang time zone. Tapos dili sabay-sabay ang schedule. So ang tulog niya 2 hours, putol pa jud, 1 hour diri, 1 hour didto. Mao na to yung total sleep time. Ni nangitag unsay gwapong HMO provider guys. Wow. Nag-andam na sa kamatayon. Nag-andam na sa kasakiton. Mo this feeling nako mauni kay sa kagamay sa rate mangitag laing client. Oh. Or basi duha ra na sa kagamay sa rate mangitag laing client kay para ma-provide ang means ba ang means sa inyong day to day. Or greedy. Naapoy mga greedy people, I'd say. Oo. Na kanang dako nagog-sweldo ang isa ka client like let's say bordering 6 digits. Ana na ang isa ka client then not enough. Ana good. So magkuha pag 3 or 4 more clients para in the 6 digits na gyud siya in the upper 6 digits ana. 'Di ba? Saka greedy niya. Ana good. Amazing kaayo ng mga ingana nga mga tao ba? Kaya ako dili gyud ako nakaya ba? I wouldn't imagine. Dili na ko kaya nag-try jud ko
Nag-try jud ko balubya ka na. Oh. Nag-try jud ko duha ka client. Gi-give up jud nako. Dakog sweldo ang duha. Nag-try lang ko. Sorry. Di para sa kuha dako na to. Ang duha. Ay ang first dako, then ang second dako pod. So na consider nako sila puros dako. Nag-try lang yun ko, pero gi-give up na ko, and I said, I will not do that again. Dili na ko. Mm. Kalami ra sa kontrabaho ron, very non-toxic. Ako ang toxic yata. Naa kay toxic. Ay, di na lang ko maingon. Never mind. Naaman. Close it. Delete me from this conversation. Dili man malikaya, naaman gi toxic panagsa sa trabaho. Panagsa sa uban siguro pero mo nang worst case scenario kung always toxic sa inyong workplace. Worst case scenario ikaw ang worst case scenario. Pero nay ubang tao nga, chill kaayo mo na magdugay sa ilang work. Ana god, chill kaayo ang work. Mm. Or naga-endure. Nara sa duha. Huy na ako'y gisend sa imuha ba? Katong taga Manila nga mireklamo siya sa iyang mga kauban sa trabaho nga mga taga Davao. Lami na daw kaayo isumbong sa boss amo. Kay naa daw sila 30-minute huddle every day. Pero Ay dili ko ganahan ana mga kaya anong kailangan mag-meeting adlaw-adlaw. Pwede dili mag-meeting adlaw-adlaw. ilahan na na, di ba? Ilahan na na. That's Okay. their thing, di ba? So Okay. nagmeeting Okay. sila every day, 30-minute huddle every day. Pero ang ilahan daw ginastoryahan kay either politics or pickleball. Nya dili daw siya makarelate. Kay una, dili daw siya DDS daw ato mga taga Davao niya na mga kauban sa Basi trabaho. kakamping siya. So dili siya Basin. ka-relate. Oh, di siya Oo. ka-relate. Unya, dili pa daw Oo. siya ka-relate kay pickleball daw ang ginaistoryahan. Tapos dili na daw productive ang meeting, ana-ana. Tapos maabta na daw sila sa kauras to nga. Kay magstorya lang daw about pickleball, ana-ana. Kato yung mga kauban sa trabaho, 8 years kapin na daw sa trabaho. Unya, siya lang daw ang mga 2 years pa lang, pila to siya kay year, 1 year, 2 years. So wala daw siya laban sa mga 8 years na nga kauban sa trabaho. Tenure. Oo. Mhm. Unya, lami na daw kaayo isumbong. Unya, ang ako lang kay siya ang nahimong toxic. Kay mao naman na ang naandan, wa man siguro naapektuhan ang trabaho siguro, wa man siya giingon na naapektuhan ang trabaho. Tapos gusto I niya think i-disrupt. The keyword here is pakikisama siguro. Morag, she refuses to pakisama yata. If everyone is going along, she can there are many ways to pakisama. Maybe she cannot relate sa pickleball or DDS topics, politics topics, kay DDS kuno yung mga kauban, siya dili. But there are many conversations to bring up para maka-relate ka sa imong kauban. Makisama ka ba? Makisama. 'Di ba? Mura ra na gimuhang mother-in-law or imong in-law nga usually, 'di ba? Mo man ang mga cliche. You don't get along with your mother-in-law usually, but I'm the exception. Mag-ana good. Mm. Pero dagan mag-conversations to bring up para makisama ka. You can put that effort in kung gusto ka makisama, but I think I read that post and I think she refused. She is refusing. Refused kay ngano. Dili daw siya ka-relate kay unsa to, hindi nila Dagan alam siyang excuse actually sa post nimo. Ana siya, Dagan siyang excuse. hindi nila alam na nakaka 10k steps ako every day, may 1 million ako sa bank. Oh, justification. Ana, Justification siya. niya. Para dili makisama. Hilasan ko. Para dili makisama. Nahilasan Ilain ko siya, sa no? iya. Oo. I think all children will eventually become adults and all adults will eventually work. And you have to teach your children to pakisama jud. Agree to disagree. Mga ingana god. Kay alangan na every time dili ka mo agree mo resign ka. Every time dili ka mo agree mo sumbong ka sa imong boss. Every time kay ikaw lang ang na feeling nimo ikaw lang ang na inconvenience. Ikaw lang jud. If it's not a general inconvenience like
ang tanan na hassle sa meeting na everyday, pwede isumbong. Kay tanan man mo na hassle. Or maybe half of you na hassle. Pwede. Pero kung ikaw lang yun, you're the problem. Like, ikaw lang man. Or, na-adjud problema ng everyday meeting. Di ugaw yun, ana. Dilisad ko ka yun, ana. Ay, baala, oroy. Muna, kuyo kay taguan, mga opinion kay, pwede ta mo agree nga dili og agree na pod. Dili ko anong Og, everyday meeting. Uy, moingon ko nga. Di lang siguro ta mag-meeting adlaw-adlaw, guys. Kay kapuya, oy. pwede pod niya ka nang dili man siya kabalo dili man siya gusto maminaw sa ilang conversation, no, di ba? Ang ilang huddle ko, no, is moabot og 1 hour and 30 minutes. Pwede siya mag-mute. Tas naka-run lang ang call. Yung pagtawagon siya, mo chat siya, daan siya, guys, I'll go on mute and turn off the speaker because I'm gonna continue to work now. Just chat me if you need anything. Oh, nga nga pakisama ba? Dili siya. Kay ana siya, lami daw kayo i-record ang call kay para ipapaminaw daw sa ilang boss amo. Agree ko sa iyaha nga, too much yun ang ay dili, wala mo siya niingon na di siya ganahan sa everyday meeting, di ba? Wala siya niingon, ana. Ang ingon lang niya, di siya ganahan sa topic. Kay niabot nag-pickleball og Kay dili Kung daw sa tong isa? productive. politics. O dili daw productive. Oo. Pero agree ko nga dapat dili na mo magkuan. Dili na mo mag-meeting adlaw-adlaw. Ngano man na, pwede weekly or monthly. Gwapo na, best case scenario ang monthly. At the max na ang weekly, maximum. Weekly. Oh, maximum na ng weekly. Oo. Pwede po usay ma-cancel. Ano ba? 'Di ba? Ayaw ko kunin yung palaguta. Hala, hilas to siya. Hilas to siya nga coworker nila. I don't know. Basig ma-relate na pud sa politics, so ayaw na lang. Pero hilas siya og behavior, og personality. Mo lang to. Gani. Anyway, mubalik ta sa kay Kyle. Kinaglagot na pud ko. 'Di ba? Ang high application volume, ana man gud siya, 'di ba? Pag mag-post do siya og job na offering $1 per hour, daghan mo kay ga-apply. High application volume yang ginaingon, 'di ba? But high application volume does not relate to the kanang offering nga $1 per hour. Dili man mao ang reason nganong gi-connect na niya. Basin manggod ang iyahang post sa $1 an hour is an easy enough job for most people. Kay $1 lang good. So unsa ang iyahang i-post ana? Unsa ang job description ana? I don't think anything can justify this. Maski pag part-time job, dili jud ni pwede sa kuha. Like imuha na, ako na lang imuha tag $1 per hour sa imuha bi. Ako imuha tag $1 per hour para muundang lang ka. Kyle. Ay na pag-post. Paghilom. Ay na pag-post. Bayaran ta kag $1 per hour. 'Di ba? Maglagot ko. Unya, ang ihapong reasoning kay ang focus niya kay from the worker's minimum survival cost. Dili sa value sa worker or sa iyahang skills. Ana good. Ang iyang reasoning ba mali jud kaayo, and kabalo ba kana koy update sa imo ha. Unsa man? Nawala iyang LinkedIn oy. Ay Mura nawala. gi-delete niya. Either gi-delete niya or gi-deactivate niya. Gipangita jud ako taman-taman kaganina, wala uy. Wala jud. Tas naman nagatag sa iya sa LinkedIn. Pag i-click nimo ang name niya nga nakatag kay naka-hyperlink pa man. Pag i-click nimo it nothing happens. Oy. So meaning gi-deactivate niya or gi-delete niya yung LinkedIn account because he knows. He knows he did something wrong. Kuan daw, diba? expertassistance.com. Oh, let me see. Pero naapa iyahang YouTube channel ba ya? What does he do in YouTube? Katog yapon. Hala wala, expert. Ay, dili mali akong spelling. Oh my God, my glasses don't work anymore. Like, I need an update.
Oh my God, are you Kanang sure? naga-double na pud akong pananaw. Oh Ay naa pa no. iyahang ano, naa pa iyahang website, naa iyahang business guys, tas naka-homepage jud ang iyahang $25 per hour, $3 per hour. Mao ba? Oh. Ewan, anyway. Oh, kabalo mo, when an employer hires this website to hire VAs, that's a red flag. Red flag inyong amo. Pag Pag ang inyong employer kay hire ang services ani nga website. Oh, yeah, red flag. Red flag, uy. Red flag. Mm. Kana pong another issue sa nako siyang puso kanang $125 per month niya nga sweldo. Siguro gi-google niya na what is the minimum wage of. Syempre daghan kaayo klaseng minimum wage, guys. Na minimum wage ang engineers, doctors, sila yung minimum na ano ba range. Na ay lahi nga minimum range siya kanang mga katabang, 'di ba? 'Di ba? Sa una kuan ay pay 3,000 per non-existent na ron, 'di ba? Nag-increase na sila. Ana god kanang wala daghan og klaseng minimum wage. Basig pag Google niya generic kaayo and then igawas tong ano kanang lowest of the low minimum wage. Mm. Tas mao na to iyang factual nga pagka justify nga ay pwede ra day $1 kay mao ra man day ni inyong sweldo dira. But Moto ang no, iyahang gibutang, moto ang iyahang gibasehan, ang lowest of the low. oo. Oo. Ug dili na ko ma-blame. Sorry kung naay VA nga anig sweldo ha. Siguro inyong justification kay wala ko'y sweldo, wala ko'y kwarta, wala ko'y income o sige lang narabit ako sa balay. Ana ba na kay mga internal justification Mm. para ma-validate na okay lang ni akong sweldo. Pero you have to really find a job, another job soon. I'm telling you now, this is your sign. Pangitag laing trabaho. Leave that $1 per hour job. Leave that $3 per hour job. Maybe Daghan it's gid good mo as a patol. stepping stone lang nimo kung desperate na kaayo ka para lang naa siguro kay kwarta. In the meantime, mangita ka og kanang mangita ka og better paying jobs or kanang mudawat sa imuha. Then that would be a stepping stone. Pwede nimo na dawaton as a stepping stone only. Dili ka pwede magdugay ana. Oo, you have to find another job. Mm. Or if you're kanang very very brave, you can ask for a raise. There are two ways. You can ask for a raise or find another job. Mm. Asa ang mas brave kanang mo leave ka to find another job or to ask for a raise? Asay mas brave? I'm asking you a question because I have something to say after that. I'd leave. I can never ask for a Which is raise. braver? So That's my braver ang question. mag-ask o grace. Hello? She's gone, y'all. Hello? Is it me you're looking for? I lost my internet. Nilagin ko sa akong LinkedIn ba? Oh, Nakita na ko si Nathaniel Amila. naa siya LinkedIn. Invitation. Accept. So I will accept that. Unya na po nag-message sa ako si Brett Blank. Kisa man ang Brett Blank. Hi, Christine. We're an Australian company currently looking for a customer support specialist in Davao City to join our team. This is an on-site role. X. Nope. Sorry, Brad. Which is braver? That was my question. I said braver ang mag-ask o grace. I think because I'm an introverted person. Pero kung ikaw ang tao nga desperate kay ka, walay lain source of income, di gid ka pwede mawalaan og trabaho. So mas brave para sa imuha ang mo resign kaysa mag-ask og grace. Well, I think
I have anxiety, social anxiety, so mas brave ang mag-ask ko grace. Lahi takring. Yan naman. Mas brave sa akwa ang mag-leave and find another job. That's what I said. Lahi ang tao. Kaya ako ang klaseng tao na mag-ask ko grace. Oh, gani. That's I've exactly asked what I thought. so many times and I've never failed. Oh, that's nice. Good for I'm you. about to ask this November again. Oh, I am rooting for you. I am wishing that you will be raised. So far, I've always succeeded when asking for a raise. How awesome. I used to have so low wage in the beginning. Of course, buang. Di, mo Ngano- so good. Buang man day mo. First, Pero pila to an hour? Pila to an hour? Dili to $1. dili ko anto. $550 per month in the year 2015. Mas dako gihapon sa iyang giingon na $100. Tama, Gano'n no? di na siya. Sa unang panahon, 2015, that was 11 years ago. Oh. Okay, tong 2015, $550 akong sweldo. But I'm not gonna disclose what my sweldo is now. But you can imagine after 11 years and I've asked for so many raises and I've never failed. How good is that? How awesome. Mas sayon na sa kuha actually. Dili, kay Gani. mas brave para sa kuha Oh. ang mga tao na mag-leave and find another job. Because I think that's risky. Very risky kayo na. What if ang job offer sa imong new company? What if you left first? Dagan ko question, do you leave first before wait? The smart thing to do is to apply first, and then when you get a job offer with a salary that's bigger than your current one, then you send a notice, a 2-week notice para mag-leave sa imong current job to transfer to the new job. Is that how they do it? That's the usual route. Okay. Typical. I think that's brave. Especially if you kanang napukoy mabasahan no ang uban kay gina disclose nila ilang current compensation para ma-competitive ang gusto mo hire sa imo to raise your current salary. I think daghan nag conversation like kapuyan ko, unlike kung mangayo ko grace akong amo lang. Pero guys, ayoko sunduga. What if inyong amo toxic? Basig ma-fire noon mo kung mga mo grace. Ana god, kung ma-feel ninyo na like toxic akong amo, gamayng mali kanang basig ana ba magpanic ka, and then pag mangayo ka grace feeling nimo matanggal na noon ka kanang mga ana or ayaw lang kog sunduga. Pero lahi man gud ang relationship namo sa ako ang boss. Lahi siya. I can talk to them without me worrying. Mao lang na akong maingon jud. So kung namoy the same feelings as me na makatalk mo anything na walay worry, go ahead and ask for a raise. She can do that because 11 years na good sila sa iyang amo. Ay the time also made that relationship work. Ana good. Na tapos nako i-share akong amo ba perfectionist man na siya, especially ang isa kabalo na ka kinsa. Kadugayan gud na wala yang pagka-perfectionist kay gina-call out nako siya. Ay talaga? How? Oo. Like give me an It's the example. Like recent meeting like 2 months ago gingnan ako siya, no, it's okay, it's the perfectionist in you. Gingnan ako siya. Gingnan dyan din mo siya. Abi na kung moingon lang ka nga in a vague way nga, no, this is okay. It's gonna work. Don't worry about it. Basig, feeling na ko yung ala na yung giingnan, gidi ay ni mo nga perfectionist kay kaday. Oo. Gingnan dyan ako. Not just once, 2 times ako gingnan siya nga. No, this is okay. This is not critical. It's the perfectionist in you. Nikatawa ra pud siya. pero guys, ayoko sunduga kay 11 years na lagi mi sa akong amo, so ayoko sunduga. You can't say to your boss that you're a perfectionist. Don't do that.
Gani no. Wag tularan. Wag tularan. Don't do this at home, Anyway. kids. Oo. Oo. Lahi man gud, lain tag sitwasyon ba. So, I think mas brave jud ang muhawa sa trabaho para mangitag laing work. I think mas brave na. And I think mas kuti, daghan kay discussion may tabo, like storyahon nimo ang company, then storyahon nimo imong current employer, then maghimo kag resume, and then maghimo cover letter, and then the email, the back and forth. Oh my God, I have no energy for that. I would ask for a raise, it's one email away. And then after mag-email ko raise, kay meetingon dayon ko na nila, like kanang video call. Tawa lang ano, what do you expect? No, gani no, bagag no, yung mga yung raise tapos dili mo pa video call. Tapos, okay, boink, that's it. Oo. Huy, taysa, nakatesting ko pangayog raise nga email, tapos email na po siya ni-reply nga yes. Okay, good for you. Pero kaisa ra to, wala to ni agig meeting. Ang kaisa, ang uban kay ni agi jud og video meeting kay significant man gud tong uban, significant raise, like baga kay kog nausay 30% increase man ana. What's the maximum you've asked for? Karong November 30% gap. I did not ask for more than 30. Uy kayo ko guys. Basta ayaw lang kong sunduga. Ana lang good. Oo. Pero guys, balik ta sa atong topic. Kung naamo karon sa $1 or $3 per hour, pero ang uban ganahan big $3 per hour. Mao ni silang mga klaseng VA nga kanang daghan og client pod. Napansin nako sa VA Davao kanang mga $3 per hour patulan nila. Pero daghan pod sila client. If you can manage it, that's fine. Wala ko naga-judge ha. Okay kayo na. Good for you. Okay kayo na. Pero eventually ayaw kung nanigwang na as VA tas $3 gyapon, ayaw settle ana. You have to leave and find another high paying job, like higher than $3 siguro. I think ana. I think ang acceptable karon no para sa kuha sa Pinoy niha ang levels. Even in the most simplest task like social media, ana good. I think $10 per hour is the kuan, the minimum dapat. Minimum na siya. I think. I think. So $1 versus $10, that's 10 times ang kalahian. So dapat kuradang mo sa akong statement. Hala, $10 din padanaw ni Darling nga minimum niya. $1 lang akong sweldo ron. Hala, dapat mag-leave ko. Tama, sign na nimo. Either mag-leave ka or mag-ask for a raise. Yes, but do that with caution. Ang kana asking for a raise, kaya depende na sa inyong relationship. Like I said, you cannot just ask for a raise and then you already know your boss is toxic and your boss is very tawag anak kring. Kanang guot kay sa kwarta ba? Kanang gikumo gyud niya taman ba? Anak good. I don't know, frugal. Cheap. Cheap, not frugal. Kaya frugal akong amo. Frugal man sila, kabalo maka na. Nagtrabaho maka sila sa una. Frugal sila kring. 'Di ba? Pero dili sila cheap. Lahi ang meaning sa I think lahi ang meaning sa frugal, like wais na misis mo lang frugal. Ay, okay. Pero dili cheap. Dili cheap ang moms na wala good. Basta na difference. Ang potong sa kamo na explain sa inyo sarili. Explain sa inyo sarili, guys. Huy, nag-podcast ta kay para mo explain. Basta sa akong pag-explain, basta ang frugal pananaw nako murag wais na misis. Frugal is like a good like it's a in a positive light. Frugal. Cheap is in the negative light. Pwede. Pwede. Gwapo na siya nga explanation. Thank you. Mahatag tag scenario, like guys, magpalong tag aircon kay bugnaw ang panahon. That's frugal. Okay? Tas na ang cheap kay kuan kanang unsa man ang cheap kring? Palungan ng aircon. Ganyan. Kisa may nagpaandara ng aircon. For what reason? Saan na to pag-justify na cheap siya? Gipaningot na siya.
Nya naghukas siya, nya palungon ng gihapon ng aircon. Oo, pwede. Or kanang imong anak nagbungang singot na. Nagkasakit-sakit na, nag-ubos si puon na grabing singot. Tapos gipalungan nimong aircon, cheap. Or kung dili ka ng kuan, kanang gisi-gisi na iyahang panglakaw. Oo. Okay, kani ang example sa frugal. So utas sa ning sapatos si mo kuya, gwapo pa man. Gwapo jud siya, frugal na siya. Oh. Pero pag abri na ang sole, suuta pa na, dili man makita ang buslot sa ilalom. Kana, cheap na siya. Kana. Gwapo na na comparison. Pangit tong aircon, pangit. Pangit tong aircon. Dili pwede tong aircon. I-delete tong aircon sa recording. Ayun Ayo ito i-delete. Para na sila comparison nganong ingon tag buslot sa sapatos. Kana. Oo. Perfect. So na mo bis academy nga dili na mo ma-explain pero na-explain na namo. Very good. Unsa ang Bisaya sa cheap and frugal? So cheap is definitely kuripot. Frugal is I don't know. Wala na. Nag-loading na. I don't know. Maro sa kwarta. It's a phrase. I don't know. Ambot uy, basta na-explain na namo ang situation, guys. Kamo na magkuan. Google it. Onya, dito ra takotob. Uy, tanawa tayo si Kyle ba? Bata pa siya, no? Tanawa yung picture. Gitanon ako yung picture. Bata pa siya. Mga mid-20s. I think magsisi siya ani in his 40s. No, feeling na ko ang kanang mga ingon nga tao, dili na sila magmata. They will always be like this. They'll never change. Sociopath. Sociopath na. They'll never change. Once a cheap ass, always a cheap ass. Gani, no? Dili po na sila mo asenso. Actually, kaya balo ka no, unfortunately, naadyo'y mga tao na ingon ani nga mo asenso because of their lack of empathy. Ay, kasagaran bitaw. Huy, kabalo ba ka? Update lang, chika lang. Trillionaire status na good si Elon Musk. First trillionaire in the world. But apparently, nawala ang trillionaire status. For a while lang man to, murag di abot ang iyang net worth og 1 trillion and then naog na pud kadali. Pero basig mo balik fluctuating ba? Sociopath na ingon na kanang mag-hoard og kwarta. Unsaon man nimo? You're not gonna be able to gasto. You don't need all that money. What do you need all that money for? Sociopath yun ang kanang tao nga dagag anak sa laing-laing babae. Sociopath na. Wala na empathy na. Diba si Elon Musk mo, dagan na siya anak. And allegedly, anak man na niya. Mo nang okay ra kayo ka Amber Heard dili na mag-work. Wala na siya Hollywood career. Okay ra, trillionaire man ang iyang sugar daddy, guys. Ginabayaran siya, taron mo. Naa siya support. Child support. May I help you? Na. Mao ba? I think. Chismis ra ni guys ha. Dili man mi sure kasi alangan wala man ta nagpa-DNA, guys. Wala man mag-amot-amot tam para ipa-DNA na to anak ni Amber Heard. Pero wala. Chismis lang na siya, guys, nga ang anak ni Amber Heard kay anak ni Elon Musk. Kay na siya sa Spain nagpuyo, living her best life, nonchalant to all haters, to all bashers. Walay income, but she still has money. Where is she getting the money from? So naay mga rumors na kang Elon Musk ng anak. Suportado na. Good for her. Kung tama dyan na siya, guys. Tama dyan na siya. Kamo mga girls, mga sugar babies. Kamo mga, ang inyong mission sa life, inyong goal in life is to be rich but unemployed. That is the goal. Mag-Amber Heard mo. Pangita mo, dato kaayo sa tanang kalibutan, unya panganak, set for life. Swerte-swerte ra po na, kay kung Amber Heard kag naong,
ma-achieve na nimo pero kung dili ka Amber Ikaw. Heard og naong saon mo na. Maupod. Nakay point. Mm. Nakay point. Mm-mm. Nakay point. Mm-mm. Mm-mm. Unya guys, dili ra gyud ta kutob guys B. Dra ko to so unsa may natun-an nato ani natay take away ani unsa may natun-an nato ani. Ambot gani oy. Bas maglikay tag mga Kyle. Maglikay tag Nakay friend Kyle. na nakay friend na Kyle. Wala ko'y friend na Kyle. Wala. Nope. I don't know nothing. Pero natay spammer sa comment na Kyle. Pwede ra pod na siya. Pero as a friend, wala ko'y friend na Kyle. Wala ko'y kailang Kyle, wala ko'y friend na Kyle. I don't remember no Kyle in my life. Na ako'y classmate na Kyle in high school. Nagsumbaga na iming duha. Ay ngano nang So, sumbaga never na imong again. duha? I forgot the reason. Tapos ka ng kuan sa tawag ani. Ay wala mi nagsumbaganay. Uy, why did I say that? Wala mi Why you nagsumbaganay. Dili na ano na ko murag na kasi kanang na mix na ko mga memories na ko ba. That Ato nga happens. Kyle nag-away mi but wala mi nagsumbaganay. Ako na remember nagsumbaganay kami ni B-boy. Naranho. Ngano nag na last name? Ngano nang Kung bata pa mi, sumbaganay like, mo? I think grade 3 ko or grade 4. Tulo pa jud sila. Ako no versus B-boy, RC o Junjun. Ngano nang sumbaganay mo? Nakalimot na ko. Bata god, grade 4, grade 3, ano ba? Nasumbaganay mi. Ngano? Na-mix na ko to na memory sa akong high school classmate na si Carl. Wala mi nagsumbaganay ato, babae na siya ha. Oh. Pero siguro na mix na ko kay gisumbag niyang jealousy. Kana that's the correct memory. Okay. Gisumbag niyang jealousy sa kalagot niya sa kuha. Oh. Nakalimot na kung ano nag-away mi. Oh, nakalimot lang yun ko. Pero since that was a Kyle and I've had a bad experience with a Kyle, so never again. I've never With a known Kyle. a Kyle. Like this, like a Kyle Ontra. Don't name your children Kyle. No. And he's If the anyone- CEO of expertassistants.com. For your reference. Guys, ayun ninyo ipangalan yung anak ko Kyle ha. Oo, kay tanaw niya sa tuwa mga Pinoy, $125 per month. Don't be a cheap ass. Yan eh. Okay? Don't do that to your children. Pang Okay. minimum wage ra daw ang inyong skills. Below minimum wage ra daw ang inyong skills. Gani. So, never again. Mm. Okay? Okay guys, mag-shout out ah. Oh, shout out. Isa ba na? Naingon ra si Monkey the Coffee. What's up, madlang blank po? Mura yung gingon. Ay, as in. What's up? Kaila dyan siya sa tuwa kay, gibutangan niya blank. What's up, Monkey blank? Monkey the blank? Yep. O yes, salamat Mura kaayo to. sa ato ang mga donor. Salamat sa sa kanunay nga pagsuporta sa amoa o pati sa ato ang mga listeners sa kanunay nga pagpaminaw. Unta managhan mo. Gani. Consider supporting us by donating or buying some of our merch. Just go to diliniadvice.com because I have a project. I have an equipment I want to buy and I want to use a Dilini Advice money again. So when that happens, we're gonna half it again, and then I'm gonna buy what I want, which is a GPU. Motherboard nga na ay built-in Wi-Fi. Dili na mao ako ang priority. Ay, Akong di ay priority bao. jud para makadula kog tarong sa akong current game is the GPU. Ay, kaluoy pod. Okay man siya sa laptop, sa PC dili. Di ay ba? Okay siya sa laptop. Oh. Okay. Okay. Guys, dili ra ta kutob guys. Bye. Bye, everybody.